Alami bata reng residente king balen ning Masantol at Makabebe king alampat ng albog king karelang balen. Kaya katang silipan ing gewadang payapang protesta king reporting. Pilang dalang residente, iba't king balena ning Masantol at Makabebe, ing mekisan metong king Sainsing People's Rally, inyang Webis, October 2, bang ikulayit na makibatan la, renga tsuking gulot da reng maanumalya kanong flood control projects, asang kaning balao sa yalbug, king karelang lugal. Kabang bit-bit lareng placard at makatalas king albug, pepayabot da reng residente, ing karelang Sainsing. Kasabi ning news team, ing meto nga senior citizen na wheeler driver, sinabing andyang masakiting katawan, pipilitan dang magobra, uli ning karanupan. Ang albog, makanano po, pagpapanwala ini, pata pong matera na kami, ganito tayo pa kami lakaw. Ngayon na kayo pong bayan nila ko. Kulang na mo po, laki lurandaya king kapanintunan mi. Ngayon po yung mga raske kami ini. Hanggang ito nagyo, pakikiyagwanan ko pang manintunan, huling daran kayo po. Masyado, talagang totoo. Ngayon po, kasalukuyan, malbog na akong mati. Pakikiyagyo, kumupuin ka na akong rambitis, masakit lang po katawan. Pakikiyagwanan ko po yung ako mabisa pang mandi. King pamanimunan ning Vicariate of the Blessed Trinity, may gumpisay Solidarity Walk King San Gabriel Chapel at mayari King San Nicolas de Tolentino Parish. Kapag nasaning kilos protesta, ing ilantad ing epekto ning korupsyon, kareng flood control projects na imbis na mamye solusyon, lakwas pang memye perwisyo kareng memalen. Ing kulay dareng megmarcha, hustisya at tunay solusyon king maluwat ng problema ning albug king Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.